billahi wal kitab hakkunde ngi Allah kanko wari mo eba ɓiɗɗo wara andi taw warugol ngol no ɓuri ɓeɗa joni ko trompi joni o yi dossier ji wonde arde ɗin kadi e watti heɓude wara yalta aventure ara mawɓe men ɓe gandaɗe mari ɓiɓɓe yal joni noon ɓay lawol Europe mo ƴaali way kanko wari o waru ɓiɗɗo makko o fiminayi jungun hay shisha o etufu kun ha kun maayi ku jiwum waɗana kun cotisation hay Maroc ku jiwum kun ko Mariama innete kun bobon ɗon ko Mariama ku wiyete waɗana cotisation Alpha Jon o debbo ko onnu waɗi ko yawgol wonoya ko kiliraɓe mum ɓe inna wawata kañum dankade bobo o yilti ɗon min haalanma woni bimbinde ñande ngo arti tay ko ƴettugol bobo ngu naɓa hôpital Alpha Jon tay c'est tout un problème ɓiɗɗo makko reedu o jaɓoy ɗi mbuuɗi min haalanma waɗi mbuuɗi ko faala ƴetti o bobo e tufimo bobo maayi c'est tout Mariama nini Mariama jiw markun déjà duuɓi ɗiɗi et puis non ko ɓuri hulɓinade o étouffe mo yimɓe ɓe nandi ko woni étouffugol goɗɗo sa étouffi bobo iɓe andi joni a watti fiminde bobo a watti mo yardude beere a watti bobo mo 2 ans et la famille nous on parle pas pour parler hein. Nous on n'est pas là pour parler hein, Alpha Jon eno ko kontango kadi mi waɗi haysi ɓe jippina e lan mais une fois ɗum ɗo mi hollitay kadi mo beyo ndaaru moƴƴa e ino mo beyo ndaaru moƴƴa ino bobo on kum woni haalde fimum kum o maayi o warama ino sisaru ndum ko bobo woni fimude ɗo sisaru bobo mo duuɓi ɗiɗi ɓaare onon goko neneɓe yurmeteɓe yo mamaje cagaje hande o bobo ɗo warama bobo on kun deɗaɓe yarnay kumbere ndaaru ɗon ko bobo woni tutude nene goto ndaaru ɗon wone ma Allah e mamaje cagaje ndaru ko bobo woni tutude et puis min ko ɓuri mi ɗumonade bobo kun hino wullude mo ɓurtude kun kadi piwde honnu yurmede ala putain oh my god no min segi hande taw nene goto hande mi alanima mi wata yewtude piiji gonto ɗiɗo dossier ji ko mataw mi yaha mi bonna horde pellet Alpha Jon ko ma mi yalta joni mi bonnoya horde mi arta parce que sina ɗum je pouvais pas yurmede Allah nde ngaray no tiiɗi hare nde mawni mi wawata merci jiwlaɓe mi wawata ko ɗum mi alanino Alpha Jon la nari inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna eppa jaka no wodi hande rewɓe susuɓe reedu andi yimɓe ɓen ko piyum gotum woni ɓe famali heureusement a holliri andi des fois sida haalde yimɓe ɓe ginnayi woyi ko bla bla kono joni ɓe yipay kunkunga woni e fimude ɗon ka réseaux sociaux koko wonɗo e ɗumannade ɗo ɗum goɗɗo watta ɗum publiude compte mum nde wonñande mi ɓurta e décision rewɓe wattane yila onon yaltuɓe aventure ɓen wattane yila sa yeehi lumbugol nde mamare wonde signinade fi Allah ittanelande ga ko onnun ko Faysa ɓorende fi Allah yandi jiidiraje no warde ɓiɓɓe mum kanko ko argol lo signino hakkunde ma Allah menen meɗen hiwde piiji gono ton yandanda hoore ma hanko argol signino ko ɗum ɓe fop ko ɓiɓɓe heɓa ɓe wara ɓe ngata fiɗata heɓa wara ni sifa o e Faysa noon tuma dardo waray ko ɓe nene goto modérateur o ngala ga o tan modérateur o munaɓe ko kanko ni bobo wara ɗo hino mo ɗo ndarede moƴƴa 1 minute taɓe nabu contant on na hullugol on ɗo a contant o ya eno bobo on ko vidéo goy na kadi ɗuma ino bobo wona kun fiminede sisa yarnede beere ino kun maayi ko Mariama kadi ko wiyete hino kun ɗo yi na toñi de woni o ngalande e ino e fiminay mo sisa ɓe yarnay mo beere neniraɓe makko ɓen no ɗon e goreɓe mum fop hino nenam a yal nene makko ka waali ɗo no waɗi woni explicande goto haalata ɓayɗo reeni hande ko ino communauté men on ko woni yaade si quand tu parles bobo on kun maayi quand tu parles on te dit que ouais t'es comme ça cartel ko yenno cartel ko poppito awa menen
nde mamare do nde do taw hay mi hawja parce que je sais min yodo men tappa e TikTok ha men wadani ni non debbo ngo yiltitike Guinea parce que on daari o tawi o natata o huli Maroko